Nghiệp sư bóng ổn nóc nét tỏ cái này mong bằng hai bị rụt điệp bằng cật YouTube mùi mấy cái cả trầm tráo nên cái tao nghe nè mười chả hay ai rồi channel tam YouTube bạn mình được bốn dương tao bật cả Gmail kan tại nhưng mưa tam video đúng thế tao mới chơi create an account hay dương review for my personal up you for business hay với tao mới dươngผมเป็นชั่วโมงនេះចង់ដាក់ឈ្មោះអ្នកអស់គ្នាក៏ដាក់ទៅដាក់ឈ្មោះបែបជា content ដែលអ្នកអស់គ្នាគិតថាបំរុងនឹងលេងក៏ដាក់ទៅហើយដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបែបហ្នឹងគឺទាក់ទងតកតាហើយតែពីយើងពេញឈ្មោះយើងចុច nick តែពីចុច nick មកវាឲ្យយើងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ្នកអស់គ្នាចង់ដាក់ត្រឹមត្រូវតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឬក៏ដាក់ក្រៅពីហ្នឹងក៏បានហើយបន្តមកទៀតយើង select យកខាងប្លោះ3ហ្នឹងយកមួយណាក៏បានយើងចង់យកដែលគេឲ្យយើងរើសឬក៏យើងចង់បង្កើតឲ្យយករបស់យើងខ្លួនយើងទៅចុច nick តែពី nick មកវាឲ្យយើងបំពេញ password អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ password បែបណាក៏ដាក់ទៅតែសំខាន់ដាក់ឲ្យវាមានសញ្ញាច្រើនកុំឲ្យគេស្រួល hack ចូលបានសម្រាប់ email ហើយអ្នកនរគ្នាកុំដាក់តាមខ្ញុំឥឡូវយើងបំពេញបែបម៉េចកំពេញទៅសំខាន់បំពេញហើយយកខាងលើហ្នឹងយកមកបំពេញខាងក្រោមឲ្យដូចគ្នាតែនេះបំពេញតាមបែបហ្នឹងមិនដូចគ្នាហើយបន្តមកយើងចុច next បន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ថាត្រឹមត្រូវហើយចុច next ទៅបន្ទាប់ពីចុច next អ្នកនរគ្នាត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាដែលមានចិត្តខ្លួនណាកុំបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលបាត់ហើយបើយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលបាត់ហើយយើងអាចយក code verify ពីលេខទូរស័ព្ទដែលវាផ្ញើឲ្យបានតែយើងចុច next មកបន្ទាប់ពីចុច next វានឹងផ្ញើលេខកូដទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវបំពេញលេខកូដនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាអាចយកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅដាក់បានទេណាតែដាក់វាផ្ញើលេខកូដមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអ្នកនរគ្នាបានឲ្យបំពេញតែពីបំពេញហើយអ្នកនរគ្នាចុច next ទៀតទៅតែពីចុច next អ្នកនរគ្នាអាចដាក់ email មួយសពួរក៏បានឬក៏ skip វាទុកសិនក៏បាននេះគឺជា email ដែលខ្ញុំបង្កើតបានហើយអ្នកនរគ្នាចុច agree មកអញ្ចឹង email យើងចុច continue មួយទៀត email យើងបង្កើតបានហើយបន្ទាប់ពី email ដែលយើងបង្កើតបានហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូលទៅកាន់ការបង្កើត YouTube គឺយើងចូល email ទៅបង្កើត YouTube នេះចុចបិទអីតាមហ្នឹងហើយយើងចុច tab ថ្មីទៀតមកសម្រាប់បង្កើត YouTube នេះគឺជា email ដែលយើងបង្កើតបានតែមកយើងត្រូវវាយពាក្យថា YouTube តែវាយថា U ទៅវាចេញពាក្យ YouTube មកហើយយើងចុចលើពាក្យថា YouTube មកចំពោះ YouTube ដែលយើងបើកថ្មីគឺវាចេញតម្រង់បែបហ្នឹងតែពីចេញតម្រង់បែបហ្នឹងវានឹងឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះតែអត់តាន់ពេញទេ YouTube ថ្មីគឺចេញបែបហ្នឹងឯងសម្ងាយវាអត់ចេញមកនេះសម្ដងតែយើង search អីមួយបានវាចេញមាន load អីវីដេអូជាច្រើនមកតែយើងចុចអានេះចុចលើ profile ហើយយើងចុចមើល create account មកតែមកវាឲ្យយើងបំពេញរូប profile ហើយនឹងបំពេញឈ្មោះឥឡូវនេះយើងបំពេញរូប profile សិនយើងចុចកន្លែងហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងវាមានរូបជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងរើសយើងចង់រើសរូបក្នុងហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់រើសក្នុងខ្ញុំចង់ដាក់រូបរបស់ខ្ញុំដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រស្រាប់យើងចុចតាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងហើយនេះជារូបខ្ញុំចង់ដាក់រូបអីក៏បានជារូបរបស់នេះហើយចុច OK មកចុចដាន់តើមករូបវាចេញបែបហ្នឹងហើយបន្តមកចុចដាន់អញ្ចឹងយើងបង្កើតបានជា profile របស់ YouTube យើងមួយហើយបន្ទាប់ពីនេះមកយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះហើយខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ឈ្មោះមកពី email ហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះថ្មីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំពេញតាមហ្នឹងមកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះម្ដងហើយយកទៅផាសអាក្រោមវាអត់ធីកឲ្យទេអ្នកត្រូវ
ដូរដាក់ឈ្មោះថ្មីដែលអ្នកនរគ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យវាធីកហ្នឹងទៅពីធីកនោះចុច create channel មកវានឹងវិលបែបហ្នឹងចាំវាមក play ទៅវាចុចចេញដល់ហ្នឹងហើយចុច OK កន្លែងចុច next មុននឹងចុច next វាឲ្យយើង load មកដល់កន្លែងហ្នឹងចុចដានមកហើយ close មកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងយើងបំពេញព័ត៌មានចំនួនតែយើងអត់ទាន់បំពេញកន្លែងហ្នឹងទេចុចបិទហ្នឹងពីយើងចុចចូល profile ទៅពីចុចចូល profile មកយើងចុច view your channel ចុចមកហើយវានឹងចេញបែបហ្នឹងតែពីចេញបែបហ្នឹងយើងចុចនោះចុច upload មួយចុច upload នឹងតាមហ្នឹងមកចុចមកវា load ដល់កន្លែងហ្នឹងវាឲ្យយើងបំពេញ cover បើយើងចង់ដូរ profile ក៏បានហើយយើងបំពេញ cover មួយសិន cover គឺវាស្តៀងទៅនឹងទំហំវា បាន thumbnail ហើយចុច OK ចុចដានមកឡើយនេះយើងពេញ cover ហើយកន្លែង description អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ក៏បានដាក់ក៏បានអ្នកនរគ្នាដាក់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel អីរបស់អ្នកនរគ្នាទៅតែខ្ញុំអត់ដាក់ទេហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែង upload នៅខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាស្រាប់មើល YouTube ឃើញចុចលើរូបវានឹងឲ្យយើង subscribe ខ្ញុំដាក់រូបហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញបន្ទាប់ពីពេញអស់ហើយអ្នកនរគ្នា scroll មើលមកហើយអ្នកនរគ្នាចុច public មកต้องចាំវាបន្តិចណាដល់នេះហើយជំហានប្រកាបមកហើយឥឡូវយើងចូលជំហានមួយទៀតគឺចូលទៅកាន់ setting តែមកយើងរើសយកពាក្យថាយើងចូលកន្លែងហ្នឹងសិនរើសមើល currency កន្លែងដុល្លារតែមកយើងរើសប្រទេសនេះទៅដាក់កម្ពុជាមកកម្ពុជាទៅពីរើសប្រទេសមកវាឲ្យយើងពេញ keyword នេះចូលទៅកាន់ chat GPT មកដើម្បីយើងបំពេញ keyword របស់អ្នកនរគ្នាធ្វើអំពីចាប់ត្រីយើងសរសេរថាចាប់ត្រីមកហើយចូលទៅកាន់ chat GPT សិនចូល chat GPT មកវាថាឲ្យដាក់ចាប់ត្រីធ្វើពីដោយសរសេរថាចាប់ត្រីមកហើយគេintroមកតែបើអ្នកនរគ្នាធ្វើអីផ្សេងទៅតាមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអំពីរឿងនិទានហើយខ្ញុំសេរឿងនិទានខ្មែរទៅពីរឿងនិទានខ្មែរមកខ្ញុំចុច enter វានឹងបរិយាយជាច្រើនពីរឿងនិទានខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់បាន keyword ខ្ញុំសរសេរខ្ញុំ copy ពីអាហ្នឹងនេះសរសេរបាន copy បានជិះសរសេរ copy ហើយផាសវាមកហើយខ្ញុំដាក់ថែមទៀតមកពណ៌ YouTube នេះជាមួយខ្ញុំបាញ់ពណ៌ YouTube យ៉ាវាអត់ធំមកសតទូផងដាក់សម្រាប់ប្រើ YouTube keyword នេះតែពីពេញហើយអ្នកចុចញ៉ាប់ព្រួញឡើងលើក៏បានចុច enter ក៏បានឥឡូវវាកំពុងតែ generate ឲ្យយើងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុង YouTube វាមាន keyword ទូទៅហើយនឹង keyword ថែមពាក្យតាមក្រុមអីតាមនឹងទៀតហើយមើលតទៅនោះយើងដាក់មកវាកំពុងតែ generate ឲ្យយើងច្រើនចាំវាបន្តិចសិនទៅឡងនេះវាដើរហើយតែពីដើរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មើលមកហើយនោះយើង copy យ៉ាង keyword ទូទៅនោះមកcopy អាហ្នឹងផាសវាគេថា copy ទៅអីមិន copy ទៅដាក់ហ្នឹងម្ដងបើ copy ទៅដាក់ហ្នឹងម្ដងវាអត់នេះទេវាទៅតែម្ដងគឺតែយើងយកវាមកបំពេញចុចនេះពីក្រោយវាចុចពីក្រោយវាសញ្ញាស្អីគឺអរគុណស្គាល់ជួយ comment ផងចុចសញ្ញាហ្នឹងមកហើយលុបវាបន្ថែមហើយដាក់ keyword ណាល្អៗចូលតែពីយើងពេញ
còn tôi trong nó hơi dân copy mất hơi pha lên năng mất về năng bạch trên chơi thường phòng bệnh năng nói chỉ khi vừa từ tới mới cho là TP nên cho rơi giờ cả đá ở trên chị rơi vô môi sản phẩm nên mới về admin channel đây thì nên cho cả đá hay là TP ní những anh hay khuyên chiêu tao mua à tao bớt ở lại những tao kêu bày tay nhưng là tên vậy mình trôn một can animation khai thác nó những anh này đã các bạn như cái trăm tạ for video của bạn hay đi xếp cái địch này hay hoặc là ní tiền trâu rồi vô việc public tapi public là nó bên trong đặt keyword tầm rong mà trong này làm về for video trong này mình đặt keyword mình cho được keyword trong chat GPT xem copy nó hay lột anh đang tranh đấy tầm mới dùng pha nó nói đã for YouTube tiền nó tapi for thì tôi phải chụp nhà pro như thế thì cho hai viên generate ra trên mở là nó bị tranh tray một bên được nè thì muốn đi tranh thì mình khăn một clear lấy những copy nó và mình thấy tôi mới tranh copy cho nó chẳng select copy của bạn nhưng cho lên thích copy nữa các bạn hay số định môn nó hay copy về nó tập hạ lên nó cho bạn thích về bạn thích nó dân ai bên nó về để dân for video của thèm hay hoặc là nếu dân mơ đó hay cái tịch trí nó dừng nhiên ra những education mình đi plan rồi cho tăng lên đó hay independent film and animation game how to install music đấy nó thơ bị ấy rồi cho tăng lên đó people and belong from train sa train ấy giờ nó chém ấy giờ nó làm prep and anymore bữa đó lên blog ấy vô pi travel and event đó nên rồi vô phim and animation cũng sẽ bị tất cả hoặc là xem bài tập về tí thành ra đó hay lại ní này tí hay cho tập can channel tính hay cho một can lọc thị bày nó hay dùng bình là chỉ muốn nó cứ về oi kêu ô tô và bẻ TP nữa chúng ta giờ quanh lệ tu sát bàn về bờ kia bây giờ đấy cho tổng quanh lệ tu sát bọn quanh lệ tu sát hoặc là những dân phô ban đặt chrome 5 đọc thì hay livestream với các bạn đã thumbnail các bạn này lúc này dân quanh lệ tu sát bạn dân đã thumbnail đã livestream ấy trên bàn và lấy cho được can quanh lệ tu sát hoặc là những cái sân chơi về tên lột camera này chơi camera mà hai bên lấy từ sắm hai lấy từ sáu ai lấy từ sáu lấy như là đã bán lấy từ sáu mình học này để mình chạy đời nữa tapi bên lấy từ sáu về là nhà code rồi bên code tapi bên code hai dân chơi sắm này rồi bị đại nhà thịt bơ kêu hết mình là ok rồi cái lột thịt TP rồi TP rồi cho này AT bay nó nên chơi cái này màu vọc màu nó để mà hai bay cái lon thì mới để ở dân selfie và môi scan như tôi về cái video hay là cái lon TP nó bây giờ thịt lên lon TP để ở dân nhờ tại nhà ban được passport rồi có ban vợ bò ấy xin rất răng đen ấy xin đặc biệt thì bay giờ họ bài thử cho anh thế nhưng chơi cho thì bay hay chơi lịch nó và mình đi chơi này bởi vì về hồi dân điều gì nè chỉ lo chặt thì PK ấy mình sẽ bật thôi cô tồn tịnh rồi nên chuyện lịch nó từ cái chuyện chị đánh hay chết xéo chọt hai channel bao nhiêu cứ tôi ra lại admin event channel thì thế campaign tam cô ca về hai ấy trong tao tam nó rồi tam nó channel mấy cái bên này ok video mình đã phân thế bởi nên nghe kịch video mình bây giờ so cho like comment cho subscribe lại 10 con hay 18 cô ca về đâu cứ cô ca về oi mà phần thật cát buôn phần mong tại bọn này nè nên tôi chỉ sót
sọt nè lướt tập ban là đọc âm view bản việc bật rồi trong mùa đọc tập cáp nó mà phân tập cáp hay đủ gần mỏ chẳng ai bảo mình thay rồi. Ok bye bye chụp nghe video coi